باشداریکردنی بانکی TBI لە پرۆژەی هەژماری من چ گرنگی و کاریگەریەکیە؟ ئەم پرسە گفتوگۆکەی لەگەڵ بەڕێز دکتۆر ڕێبەر فەتاح مامۆستای زانکۆ و پسپۆڕی ئابووری لە دۆکۆ لەگەڵماندا. دکتۆر سڵاتان لێبێ و کاتتان باش. سلااو دکتۆر ڕێبەر، دەستپێکت خوازم بپرسم دکتۆر ڕێبەر، بەشداریکردنا بانکا بازرگانیە عراقی TBI دی پرۆژەیە هەژمارا من de گەلو پێنگاوێک چەند گرنگە ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê giring di navbêna Hewlêr û Bexdayê de. Belê, Rezo Silav şevab xêr û xweşî bît înşallah. Hatina TBI bo nav proseya bêjin vekirina jimaraka bankî bo fermanberên Herêma Kurdistanê rastî pêngaveke ek wekû دڵنیایەکێ دەتە خەڵکێکی و پەیوەندیت بەغدا و هەرێما کوردستانێت هەولێرێ سەروی بابەتی کێشەج هاتە چارەسەرکردن و ئەوە دڵفرەهەیەکێ دەتە خەڵکی گشتی و فەرمانبەرەجی تایبەتی و کێشە بەرەف چارەسەریەوە چیتن ڕاستیشدا کێشە دیارە بەرەف چارەسەریەوە چوو و کێشەیەک بۆ و احتیمالە سەراوێ وان دوسە هەیوی چوویدا گەلک شانت هاتن و چونو گلک خلکێک جی چاوەڕوان بوو و چارەسەریەکە سەرانسەری بەهێتە دیتن. هاتنا TBI بۆ ناف پرۆسەیە ژمارەی مندا vekirina xizmetên bankî her çi rengekî bîtin ku xizmetên evên hêne pêşkêşkirin ji layê van koma bankan ve şeş bank bûn nûkebûne hev bank rastî dê weketin ku hawlatiyan fermanber iş xizmetên bankî mifadar bît û ev jî pêngaveke ji pêngavê her dîjîtalkir çawa dîjîtalkirina hikûmetê xwevetgirîn û ke dîjîtalkirina parey û ev kêşeyên bêjin bazarkirinê pirêka nextîneyê hemiyê hêne çareserkirin. Rastî bîtin hatina TBI bênfirehiyeke bo xelkekî. Lê davê rastî jî bêjin jimareyê min û vekirina jimareyeka bankî bo hawilatiyan cudahiyeka geleka mezin jî gel proseya tewtînê de heye. Herçende di mahiyê weko hawilatî weko fermanber pêtivî çi ye vekirina jimareka bankî de mamûçewîtêtin bo bihête vê bankê. Ev bankekî ji bîtin ihtimala bo hawilatiyan bo fermanberî hin girek nîne lê xizmetên banka jî ihtimala cudahiya xwe hevî bankê xizmetên wan gelekê başê tenû eytîn. Em bînin Herêma Kurdistanê rastî bîtin Artî bank û Cîhan û evêtberîn û tecrübe hebûye eşyayîne pêngavên baş pavêjin û ew jî rêzgirtine. Bala Doktor, projeyê hejmarî min yaxud ba bilên fermanberekî Herêmî Kurdistan katêk هەژمارێک لە پرۆژەی هەژماری منە کاتەوە بێتە خاوەن کارتێکی بانکی جیاوازی چییە لەگەڵ فەرمانبەرێکی حکومەتی عێراقی کە لە تەوتین بەشدارە چی لێکیان جیاکاتەوە؟ پڕاستی بیتن یافرە حکومەتە عێراقی jî ser sistemê jimareyê min yan ku jimareya bankê û vîze kart yan kredit kart bû bihêtedan ji bo hindê mifadar bît ji bo hemî xizmetên bankî. Êdî tu neşî dema çiye welatekê ji derve biçiye Tirkiye biçiye cihekî komeka pareyê gel xwebeyê tu jî dijînê bî nizam çi bibî. Tu şey mifaş qera werbigîrî, tu şey mifaş bazarkirinê werbigirî. Projeya tewtînê eva ku heta niha hikûmeta Iraqê serçûp rastî jimareka bankiya destpêkî bûye yani tenê cihazên ITM şiyayîne parê xwe werbigirin û miçê xwe werbigirin û êdî her weko nextînet berîka wada bûye. Niha tu agahînemeyî agadarî rewşa cîhaniya nextîneyî ne parê nextîneyî berîka kesê de nemaye. Niho hemî dinyayê vîze karta û vîze kart jî jimareteya têda û tu şey kar bînî. Lewma jî cudahî zor e. Hatina TBI weko tu proseya jimareyê min da û xizmetên wên bankî û berhevkirina vîze kartê an kredit kartê û danana ITM li seranserî Herêma Kurdistanê rastî pêngaveka geleka pêşkeftiye warê bi cihînana
وارد دراویدا رفتار کردن گل دراویدا یا دویجی بسانهی کرنا دابش کرنا مچان و ام همین زانین دما مچتن تو وقت دابش کرنا مچادا چند فرمانبرن ما چند یکین ما انجمیریاری همی فرمانگهان توشی حتی البانکان جی ریزه کامرو و احتمال سرایدت راستن حتی مچای خوارد بگیرن بله یا راستی بیتن باشین و پروسهندی تو بیجی زورن بجهینان اول سر پروسه کو جماره من و وان خدمت بانکی کو بانکین ما پیشکش دکن بانکا بازرگانی جا عراق بیتت نافدا باوریه کامازنده بو خلقی پیدا بیتنو از باکم باوری نکتنه سیستم بانکی باوری پیوندی ها حریم و بغدادی و مکمتر لیده دکتر ریورنها سکتر بانکی ده آبوری ده بگومان سیستم آبوری ده گرنگیه کی گلک مزن هست یعنی سکتر بانکی لیو تفگرک زیده دخی ناف بازاری ده ناف روشا آبوری ده یعنی بو حریم کردستانی جی بی جی کرنا پروسیا هجمارا من الگورا باهوریات لکردستانی چه باندوره لیو تفگرا بازرگانی دکاری بکا بله جارج بو کار حکمت ریک خستنا کار حکمت او کم کرنا روتینیت همی لاینا دا اجبو خلکی بصانهی کرنا بازار کرنه و بصانهی کرنا مفاور گرتنه اشوان خدمتکارین بانکین تهنه پیشکش کرنو احتمال جی از وی راستی بیجم خلکی ما روشنبیریه که بانکی باش نبوید حتی و قناغه و باوریج احتمالا به بانکات قناغین چوی دا گلک لاواز بویا نها محتاجی ویجه که اینکو باوری خلکی بانکا بهتا و تشکی بیجم احتمال القناغ دست بی که حتی کو جماره من جیب کفتت پراکتیکی دا احتمال القناغ دست بی که خلکی بچید هر زوزو مچایخو وکیشی تجبانقی و دیسا وکو نختینه بکتت بریکا خودم لی قناغن هی وکیان دو هیوان سه هیوان دا ما خلکی بینیتم باوریا بانکا و کار بانکی درسته او خدمتن او پیشکش کن گلک تریکو پیکن دیوالی کن کج خلکی ایدی پاره خو همیه کاش نه وکیشیتن نه وکیشانا پاره کاش شیانن دارایین بانکا و شیانن نختینایین بانکا و ین حکومتی و گشتی بهست کتنو شیانن مروفانجی هست کتنو و تعامل بازاری جی گلک خوش کتن بازار به اکتیو دکتر راستی بیتنه و با کرتی ولایان بیتو سپاس شالوخت سیستم بانکیه هاتنی بانکی تی بی آی یعنی هاتنی بانکێک بۆ ئەبێتە هۆکاری چارەسەربوونی بەشێک لە کێشەکانی نێوان فدراڵ و هەرێمی کوردستان چیە واکات کە ئەمە هۆکارێک بێت بۆ چارەسەرکردنی بەشی لە کێشە داراییەکان بله خو بانکا رشید و رافیدین طایت خل هرما کردستان نینن تی بی آی از باید کم دو تاین خوین هولیر هل سلیمانیه هل دوه که هیت پراکتیک داد کاری دا لو ماجی افلزاتیا مدویتن کو بانک بیتو اجباق دا باور پیکری بیتن یه بانکن مهمید باور پیکری نشلای بانکا ناوندی و لیکو رزامندی ما بین حکومت هرم و حکومت بغداد سر بیت کرنو ات پراکتیک دا راستیا خواه بیتن فرمانبرن مش پتر باوریا به هیچ البانک کادی کو جه خونه بیتن یان کو بهاتنا بانک بازرگانی عراق بو هرم کردستان وقت کتن خلقه کی باوری پروسس هبیتو و کریارا خود مار کرنه تی بی آی بیت یان هر بانک کادی بیتن پلاستر دی پروچیتن از بارد کم جیم کشین هرم و بغداد اگر با ماه دو هیوندی و کشاباد کشته ماه 20 روزه و ایدی همی جماره بانک احتمال تمامی بهنه بجهینان شیانت تی بی آی جی برزان مازنن بانک کا بار پیکری سرانسری عراق شیانت زورن تایت خو زور تایت خو همی دورین عراق هنه و باور پیکرنا عراق بگشتی پوی بانک وقت کتن باور پیکرنا خلکی هرما کردستان جی
یا پێز بیتم پێ بله، بەڵێ دکتۆر. و پرۆسسێ بخۆژی بەێ پسپۆری ئابووری مامۆستەی زانینگەهی دکتۆر ڕێبەر فەتاش دهۆکێل گەلمەبووی سپاس بۆ سپاس دکتۆر.